Anyang laki din! Ay, February manan. Bulan manan, dagiti ada kaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti ada kaayan ayat na. Nita, Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud daw mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko nam. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever, sakit lang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanya? Anya? Nakunak dayta, gaput ada ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanya. Maawatam. What? Apa kas tadi lang ang bird? Madilang arutin tal aldaw ko. Karkaruan pa ilang mat. Berta ko nam kanyak san abert. Ah? Wingayam. Ala, bertalatan man. Apa nga rin akas tati lang am? Siguro, adaman ang nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisit talaga. Ha? Kaano pa ay nagbalin na nasaya dahi nga Antonia? Kat kanayon mo't makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng, dagita adda kayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukluk ko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipat mo naman dahi nga Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam kadilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na kita the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kaslata kaktus napintas. Uray awan sibugta. Napintas na lata. Nabasa. Kumpara ka na Antonia, nga the boyfriend na. Ay na, nakamagmagamot itsura na. Ay laki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga adamot planom amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ate kaya mapapanan. Salud-sudan nak, no sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo mananakayat no siyak ti mangisurap. Nasaya at mat kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sakak talaga. Day, magkapayan to niya, bigbigat nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak talaga ti bigat ko. Ay, nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into umay Valentine's Day. Ha? Ay na, idi pa'y akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Kay na, makaparagsak kunak tumad. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan
Saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew. Aniya. Hoy, Antonia. Dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka. Katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka. Iso nga awan ka Valentine's mo. Awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas sa talaga ti ugali da yung Antonia. Agasam man, no nangalaan na iti turid na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay iti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kaslabi na ti tipor, iti bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnomat, ngam no agsasauday yung Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kanya, kasaan na kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akak kano. Ay, ti awanan baen. Inton maminsan nga ibaga na pa iking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Nyalaki din. Aday bagak Salbag ka man. Mamin ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko. Berta! Kunak lang arutan. Anyalakid din aya. Nagadukat nga. Mala, Berta latan no, Berta. Anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka. Nag-date kami kinilando. Iji bahay na bato. Inton umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko mati bibiyang mo noon kadit ko. San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan nga min mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Nakangis-ngisit mit larot. Anyalaki din. Kasjay man Antonia. Uray saan mo asaludsudan kit ibagbaga na. Wan nga ron, saan ko matasal sa ludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbaga nakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Naku, naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Iso pa ya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tula taal daw namat Ay na. Apay ka na yung latan nga iso ti aguy-uyaw? Ay, saan ko nga itulok? Adan tula tamaban ni itak a foreigner. Huyon to day diyang babae. Sika talaga. Katanya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanahin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaraing Antonia. Mapana kaya istor nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayong kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaiso na akwat. Nasamsamok nga minan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Wangag pa isaw, nagsamoy jo. Kin apay masapol pa ya, apok isam.
Katuan alangan mat. Jak laki di tulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Isu apo ki saklando. Anyat gatangam Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Isu asaan kayo a makarelate. Si kakit di mo't Antonia. Tila sasawumot. Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib ta pagpokis ko dito Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita? Ta saan nyo ang napadasan? Bak kayo nga rodya. Ala man na dito kartibon ta agtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsabat talang nga rodan. Ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man ako nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito'y Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodak ayat ay ibagbagam? Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsamak. Ang mga noon niya pa ti maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakuha mo nakakayang kamay! Kamay! Lando! Nakapukisak ng nakartip ko matan. Natipingan ni Tiba ni Anya! Unay! Tama na! Nagsakit na talaga! Unay mo titsuraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkurang kami nakartip to. Saram ka mabalim mo tisibar. Ay, sumad kami dyan. Tala ko na. Nagsakit lang daw. Nasunod ti Valentine's Day na lokastal. Sabi naganglamyaw. Nakartip ko matan. Kung ako nabuok ti nakartip ko, ti mani-manig magayaman. Una yan. Unay hindi ka to pala binago mga sagay sa. Lagi din makapag-date ta Valentine's. Kamsaan magayam. Salbag kita. Kanya rin. Sanda na makapasyar ata kasta mo tinarami mo. Ayun na ati kastoy. Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti ko. Sipa. Nagano nga minti mabalim mo nga usar eh. Kartip pala mo ta nakatataram. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka at data ijing agpaspasyar. At data di ti o nagtibalay. Sa lang aroon na makitan. Pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka kadakitikin ang kantyawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita nga ibagbagam. Anya? Nyalangan ti may bagada. Numamanda na kartip mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nyalaki day. Nya itsurahan na data diwit. Oh. Ay napaw, gungunam,
Gunggunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia paramag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mo nga minachismosa akas king na. Apay aya? Ket no nakartib na ti mani-mani na idikalman. Ha? What? Wen, Beshi? Gunggunana ko nakaroon. Nakamuam mo Beshi, nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga ron nagkatawa kami. Tanak ko na anatipingan ka no. Kina pala nakakitiping na. Diyan mo. Ayun na yan, apay natipingan ka na. Di pala nakartib abo. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kat nagapgasang nga Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day da kanilando, anak ang ngisit. Tanakartib na mag-aam ti mani-manina. Ang laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartib mo ka ng ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Nakartib mo ka no? Iso natipingan. Di pala nakartib abo Tapno awanan na bati. Kasi mo nilando. Pangikugso. Mayapong. Si kakit di mat. Idadalos nak mat. Kaya bag ano mapalin pa may skat stipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita, imbagi soda ata buo pa Nya. Sa anak mo nga naguyaw. When tawanan ta pa, ay apo, nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngamno sana napasamak na ita, malamang sa malamang, aramang, napapga, daging ga ita, kat aguyaw kalata. Anya. Anya? Sapay lang ko matain ton sumaron, no? Kit makartib mo abo, Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanyakon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din. Siya kung ti makaamo dito, sir. Sige. Agyaman ako na ka, Ami. Awan anyaman na, sir. Anya lakit din. Kunak, ano saan mo akabailan nga ramida na si Kalaeng? Ta ibaga kumakin ni Jana at tulungan na ka. Ay, saanan, sir? Kabaila ka siyaklaang. Mabalin kumot nga iyawid, talapas ag ijebalay mi. Ay, kaano ka diti pa nang isubmit ko iti daytoy, sir? No, mabalin kumagat inton Martes. Biyernes ita. Iso nga adda pa iti talungal daw. Ay, kabailak nga ramidan daytoy, sir. Malampay laang iti Lunes akat itad ko kada kayon. Sige. Agyaman akmanan, Ami. Awan na talaga dayjay. Bida-bida ka trabaho. Ha? Asino ti ibagbagang friend? Ne, asino pa'y kuma? May salaang mati bida-bida ka trabaho tayo. Ni ami laang mat. Sa bagay, ni Ami laang mat. Ngam apay ni Ami. Adda ka din na aramid na? Nangag ko nga men, tinagsaritaan na ni boss itay. At yung paramid ni boss king kwanang. Dahil kat naskin ko maadwa at tao ti mga ramid. Ngam gaputa bida-bida. Nakuna na nga iso kanulatan. What? One friend. Nakuna pa ni bossing king kwanang ay baga na kumakanuking ka. Tapno tulungam. Ngam imbagamot ni ami akabailan na kanaw. Uray awang kadwa na. Puo na yan. Talaga amat Uray trabahuan ti dua a tao. Katrabahuan na ngagmay-maysa. Kastamat at talaga ti bida-bida.
Di uray man no, trabahuan ko matilima a tao, kit trabahuan na. Tapno ka na yun, ma-appreciate da. No anya launay Awan mo tinayong di sweldo na, itikas di nga aramidan na. May antayo latan. Anya ngay nga ron, kit bida-bida ti awanan ba eh. Anya laki din. Una yun ay atikas to makabanog, tiyag trabaho. Ay ka talaga kasta Ay, mabitla. Anya nga nagitamot. Imot mo ang nakakabil iti eco bag. Ay, jak nga minalpas ti ipapaaramid ni Bossing. Iso nga inyawid ko na. Anya? Ay, nabisinak lakay. Nakaluto ka din? Wait, nakasagaran ti makan ni kusina. Imunan anangan ti anak ta. Datala nga ti saan pa Kasta ka di. Alang aron, inta manganan, tado pa'y ti aramidak, inton madamdama. Apay ay ngamin ang masapul nga agiyawid kay ti trabaho am dito'y balay. Abay, kurang ay ti 8 hours sa panagtrabaho, may trabaho yun. Ay apo, ayan ulay. Nagadukat sa ludsod mon. Ha? Saan matasi ka timang trabaho no bilang laang? Ay una yun. Nalala, gusto. Dakas gaya mo tagsaludsod ita. Ala, inta manganal. Kastoy. Alauna ni ti parbango. Nangamjak pa'y nakagudwa ti aramidak. Ay, picturak man kit dita i-post ko iti Facebook. Sa kabilan iti caption na nga overtime until midnight. Wow, unay kan bakit? Ala, una pala iti parbangan, manda ka pala dito kusina. Ay, jak pa'y nga rod nalpas to'y aramidak. Unay daytan bakit? Manulain nga oras, ti pa nagturog mo no kasta. Ay, katanyangay nga rod. Talaga kasta Ituloy mo to daytan, inton bigat bakit? Unay kakit din ay, maturog tan. Dayta ti ipuy-puyata mo. Ay, sa anak man ang pakibibiyangan si Kanuli. Makapabisit. Ha? Noawan mat lang ti may tulong mo kanyak. Nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Ah. Sumanao, salbagkit de. Unay day talangam si kame. Kaslasaan ka na't naturog iti manuarabia. Ha? Ay, wala na. Diretso mat atalo rabia sa anak katurog iti husto. Ha? Tapay ngay. Ano nga min tiniyawid ko nga inaramid ko. Andi, kayat mo asawan, titrab-trabaho jay opisina yaw, iso tiyaw awid mo. Ay, wala na. Tapno lang maisambot. Ura deta na kinagagot mo, ame. Ay, kasta talaga, nana. Anya nga rod ngay, katawan mo't dadu matalkan ni boss me. Ha? Andat kayat mo asawan. Kano nagsasado mga mindagiti katrabahuak. Kan may saan atalkan ni boss me isuda. Dadya na ka di kan bakla ti kayat mo asawan. Ay, katasino pa'y kumangay, nana. Kat isuda mo ti katrabahuak. Adamat kit di ati mabalinda may tulong dagiti daduma katrabahuak. Ngam dumalata ngamin ti trabaho. Kayat mo asawan. Si kalang titalkan ni busyaw. Kaslakastan, nana. Oo na yan. Kat oray kasta, i-manage mulad ta ti oras mo tapno makaturog kay tinasayaatan eh. Kasla ka mo tan sumbe, tilangam, ame. Unay daytan alangam ame. Kas kala sumbe. Anya? Hoy! Diyak magustuhan day nga angaw mo si kabakla. Ha? Ni, ibagbagak laang mo tipod no Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day talangam.
May sa kilo kat 1/4 day ta ay bags mo salbag. Kasta talaga ti ado ti aramidan na dito yung opisina. What? Kan, kasta talaga ti taltal kan ti boss. Ado ti aramidan na. Oh, come on, Ami. Taltal ka nakakadini, boss. Wano talaga lang nga pabida-bida ka dito'y trabaho. Anya? Tapno mo niya, masyado kang pabida. Agasam man, uray trabahon ti lima a tao, kit ikarkarigatam nga aramidan asi kalaang. Tapno agparang lang asi katitaltal kanda, nga uray saan mat. Anya? Sadyang pabida laang. Sana kaya't asawon day ta, kit si kalaang ti mapagtalkan. Anya laki din. Hoy, nangan alhamot iti turod mo, tala ibagam tikas de kini ami itay. Siyempre, nagtao di ti kinangisit ko, ti kinaturod ko ade. Anya? Kaya't mo asawan, ada powers na dita kinangisit mo? Adda talaga. Saan man nasakti kaskasta na da nga ami? Isulak ano ti mapagtalkan iti trabaho. Puuna yan. Durabag tupay nga urahin na. Hindi ka pala dinurab nga ron tapno maring iti matmaturog akararwana. Maringki di tinatay na kararwana. Sika talaga. Agasam man. Ibaga nakidi nga isulak ano ti matalak. Isu nga isulaang ti ado ti mararamidan na. Ti wanan bain nga ami. Agraraman mo tanda dya babae. Saan aga po iti talak isu nga adu ti mararamidan na. Sadyang bida-bida lang ba? Kiti sumat. Datan tupay kat saan tapay anaaramid anang ngiyawid iti trabahuan. Katuan mat. Isulang ti akinaramid kadagita, takayat na, nga isulang ti map appreciate ni bossing, salbag. Naimbag kumamit, no iti day tangar aramidan na. Kat adda na yun ti sweldo na. Gumawan mat. Agpapada tayo mutlat ta. Kasta talaga, friend. Saan asweldo ti habol ni Amia niya? No dekat, titaktakdaran na nga ugali na. Ti bida-bida iti trabaho, anya lakit din. Alaman nga ro dyan Pangasim tayo lepas mo tayo aging gayintong Thursday. O sige sir, rugyak da ito yung madamdam Good. Naskyon nga min ama ipasa tayo da ito hinton Friday. Isamal pas kumano Thursday. Sure! Ay, ala, sir! Saklatan ti mga ramid iti dayta. Ha? Ang mga nusan nakabaulan ni Jana nga ilepas aging gainton Huwebes. Ha? Saklatan, kunaktumet. Saan mo akabaulan dayta nga ilepas? Ibagbagakon. O sige. Sigalat nga ro da nami. Agyaman ako unay, ha? Awan anyaman na, sir. Sigurado nga min, asaan ang maaramid ni Jana dayta. Iso asyaklatan. Ay, salbag kiti amin salbag. Po, nahinda dyan nga ami aya. Ay, bida talaga. Ate yung napay din ni Jollibee iti kasdyang ugalin na. Bida ang saya. Kasladyak maklon da dyan naramid na kanyak. Iti pa'y mismo sang wanan ni bus. Anya laki din. Pabida talaga. Kasla Jollibee. Bida ang saya. Kasla imparo pa naking ka nga wan apulos ti kabailam. Ken mararamidam Saan lang akasla, friend? Talaga nga parupa na. Agasaman, kurang lang kut ibaga na kinibos adang balak. Saan ko maramid ti paparamid na? Isu nga isulatan ka no ti mga ramid agasam dat. Di ka pala sinumbatan iti sangwanan ni boss. Tamnog nakam. Sumgarak man iti kasi nga ugali na. Bida-bida talaga. Ay, saan ko ma-describe ti kinaagin lalaing kan bida-bida na diti trabaho ya? Ay, adan tulat taal daw na dyan, Jana. Laglagi pa nga aming nga ginlalaing, kat agpatinggan tulat ta ti kinaagin lalaing da, Jana. Nyalaki din. Ado man na ito inyawin mo bakit? Ay, wan, ado talaga.
Inyawid ko na, tamok ngamin asaan akabailan ni Jana nga aramidan. Ha? Iso ko mati pang tadan ni boss. Iso ko mati mga ramid. Ngam amok nga ada pagkadambal na dayjay a babae. Iso ako nakasyakon. Oo na yun namin. San mo't siguro adambal ni Jana? Nalabas ka mo. Ne, takasla iso ti kanunungam ah. Nung atada kayo latan ti agasawa. Salbag ka. Anya? Hay, diya ka mo kang ga. Apay ngamin nga ibagam adambal siya tao. Kat po numat. Manumatan nga ulit nga imbagakan ka. Nga am-amuda kun ijay trabaho. Gapo iti multitasking nga kinataok. Iso nga rod nga awan makunan ni boss kanyak. Tauray aramidan ti lima tao. Kabaelak nga aramidan nga uray siyak laeng. Ngam iti salodso. Adda ka di mo tinayon ti sweldo, iti kastangar aramida? Pumanaw ka man dito inuli. Diyak kaya't makita na ita pa nag-group-grupam. Salbag ka. Nay, una yun day talaga, mami. Kakapsutak nga rod nana. Diyak maawatan tiriknak kan maululawak pa eh. Anya, nagkapamayatan na rabyan ka unay. Sa dino pa'y kuma. Nagapuak iti trabaho ah. Nag-overtime ak ngamin. Ay na, pangaasim tayong kagpa-check up. Ame! Nay, matumba ka matan! Ay, tulong! Nay, napukawan mo tinitipot! Kasano na ito yan? Tulong! Apay nga data dito inuli. Napukawan kay ti puo, ti tayo jetersina ni anti muna. Naimbaglayan na, tadana ka nga gitipukaw na. Anya? Pangasim man, tausto nga minin ti panagpuypuyat mo bakit? Husto nga minin, ti panangyaw-awid mo kadagiti nasken amat trabaho, iti trabaho yo. Agasam man nga min taramid mo. Aging ga alas 2 iti parbangon, adda ka pa ilang agtrabaho. Anyan. Awam mo nga rin ti uray 5, ana-paralyze, anayon ti sweldom. Uray banking la kumakawayan. Anya laki din. Nagatumot na naibagam nuli. Pudno mo ti magpagak, bakit? Sana ya? Oh, ita ang adda ka dito ospital. Adda nga raw ti may tulong ti bus mo. Ti pagtrab-trabawam. Awan! Awan bayad ti kinabida-bida ti trabaho, ami. Tandaan am dahita bakit? Gapulang ita aramin mo abida-bida. Mo sa ospital ka. Aw nga maitulong da uray 5 nga duleng. No itultuloy mo pa dahita nga aramid mo bakit? Hay! Jack Lamon! Naimbag man na, dito'y pay ayan nyo, tinakapukawan ti puot na. Ay, wan nga raw. Naimbag tasan nga iji kalsada, nga awan babalay. Aywan, imbag ko ng tanadlaw ko pa'y. Kan, naimbag langan, tada nakangag itipukaw ko. Awan lat makunkunak iti dayta. Basol na mutlaeng. Anyat kayat mo asawan. No saan ko maapabida-bida iti trabaho? No saan na ko matrabahuan amin, di trabahuan ko maiti 5 tao. Saan ko mga agsakit akas jay? Nalabas to mga amin ti kinabida-bida na. Ah, kastagayam. One! Kunak ano isulang ti taltal kan ti busyaw. Isu nga isulang ti makararamay, da isulang mo ti bagbaga na kanyak. Ay, sana po no dahi tanana. Kaya't na lang amin ti agpabida, iso akasta, nyalaki din. Naimbag din ta nagsubli pa iti puot mo, ami. Ni, nagalas mo tanday ta pasungad mo si kabakla. Pudno mo ti bagbagak, Tanuin laylayon mo, asaan na nagsubli ti puot mo. Nakababain ko ma, ti pa kay si istoryaan, salbag ka. Anya? Ibaga ti tao, anatay kalaeng, gapo iti ugali, mapabida-bida iti trabaho. Ura aramidan nga min ti 5 tao, kat agpresenta ka asikan.
Uray mula iyawid, Diyos mio marimar. Ay, pangaasim man tahuston. Jak kaya ti makirinig yar ita. Oho, ti kunam kidni akit mapaypayswan ka iti bagbagak. Kitala ita amayat ka manan. Kit sige manan alam amin, iyawid mo amin, nagiti matrabaho dito eh. Ijay mon balay yung aramiden. Anya, Barang iti maikadwa gundaway, ang mapukawan ka iti puot, kit makita mo ti resulta ti kinabida-bida, salbag ka. anya. Sakto latan ti mga istorya iti tattao, ti kinabida-bida, itaas ibibiyag ka. Ay, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Nay, kasla ni sungak mo ti agpukpukaw iti saan unay nga dayo anak ko. Unang pa'y sunga. Tawanan pa'y nasunga. Orasan ti pa naturog. Kamadakit din agpupukaw. No, sino ti lumaban rumar? Ala, Salbag kayo amay. ay, No siya. Awan ka po dang gawunak tumat. Mariusep. Net, ipigpig sana ti pukaw na. Ay, ti awanan pain at talaga dayja sungak. Kanayon latan akasta ti aramid na. Uniro na nang, ilagbain. Nakaw. Tunggal mabartag. At datang agpukpukaw. Pimala. Kunamlano ka baalan na amin at tao. Nakalaslas tugkit supot man. Day tangarod ka. Lastog na amin alastog. Ngam supot mo ti awanan pain. Inton kwan, ibagak lang arog kang kwan ha. Ha? Paminsan pa ya talaga nanang. Ibagak ko nagtumay. Abay ti ko nanang, kit mabuti nga. Oho! Anya laki din da dya sungak asupot. Anya matan ni sungak. Nalabas matan day nga aramid na. Napalalwan naman tinagbaro ta kidirabi. Iso day jay, nagpukapukkaw manen. Di nga tamabain itikas nga aramid na. Ado matan atat tao tinang bagbagakan kwa na. Ngam awan latamot ti pagbaliwan na. Agbaliw ay ang amin digas dyan nga style ti tao. Gat saan? Ay una yan. Jak nakaturturog idirabi Gapo iti panagpukpukaw na. Ura siya nga rod bakit? Naimbag kumamat ano apagbiit laeng. Ngam saan magtanagbayag nga agpukpukaw di taigid ti kalsada. Anya lakit din. Bayam, nasyak tuman timang bagbagakin kwa na. Barang nga dadenggan na. Wan man lakay, sana bali ta agkumpari kayo. Saan mo't siguro agumurakan ka no bagbagaam. Pagsayaatan naman. Itata nakariingkan. Rumwar ka. Taing ka manin agpuk kapukaw di ta kalsada. Na yan. Bigbigat pa lang bakay. Ako ka man anya laki. Asino kumatisaan ang makaungot iti kasta nga aramid mo? Salbag kide. Anya? Kunamlano naturad ka. Saka laging tuturad mat no nakainom ka. Agin tuturod man nga ibagbagam. Naturod ma talaga. Una. Apa? Anya? Or-orayek arumwar na kiti naglalastog akaruba idirabe ay. Awan damay. Nagtakro na kidi Ni, pasikapay lang ti adaganas nang agsaw iti kasta. Kaya puno mo ti bagbagak. No naturod ako makas kanya idirabe ay. Akarkarita kida. Di rimorda ko ma. Ay, tsak amukan ka sungak. Day tala kinalaslastud mo na mabartag ka tinagado. Yaman mo. Ikalagbain ka dagiti tao. Anya? Sigamat pare. Apay asino launa ti karakaritom hindi na minsan arabi. Ha? Pukaw ka matapukaw. Rabi pa pan naturog mo. Asino pa'y kumangay? No, sana dagiti karuba. Naglalastog pare. Salbagda kidi amin ao. Anya? Mamamutirumar. Oray may isa. Takro da magayam. Ha? Sika talaga pare. Saan ka kumamata kas taa? Inton kwan, tinutupan da ka.
Awan mo na. Tutupang ngay bagbagam magparentaw, oh. Awan din na to rin amang labang kanyak. Lastog na lang. At aga daw. Mabutang na mo. Ti bagay ka maskula daw. Masal. Pailang pinarwar ng dakilain. Masal ko naman. Anya. Kaya't mo asawan pare, dahil taki na mas kulado ti bagim, ti karkarit kan ipampanakal mo. Ay, siyempre. Adi. Ay, iso da kiti lastog akaraw pa paray. Lastog da lang ti adaw. Kinapudno na. Mabutang na kanyak. Bakla damin na. Ayan niya laki iti. Kukulada! Nasaya at tanagranata si Kasyungak. Ha? Syungak ang mamartag. Ninanamay. Pudno mo't. Ngamday, pangaasim man ta saan mo nga ulit-ulit ang tinaramid mo di na minsan arabi ay. Ha? Adaw ti kaaruba nga apektado gapu iti panagpukpukaw mo. Imbes nga oras ti inanangam si kamot. Ada ka di taigid ti kalsada nga agpukpukaw. Kaya't kung harap nana. Apay nga minaya. Aniya? Karkarito ka talaga na kiti lastog akaruba, nana. Lastog akaruba kunkunam. Kat sikan sa laang matilastog dito ayan tayaw. Ninanamay. Sana nga agkarayt no saan daan naglalastog. Anyala. Unay mo dato yung nanan. Ayak. Abay syungak. Talagang nga awanan tinabat-bati abain mo? Anya ka di maninday ta klase ti saludsod. Ay, bakit? Bigbiga man unay. Di pa'y nakakapiti tao, kin nakamulumog. Gada ka man na sumanaaw. Aniya? Bain nga ibagbagam ka awang matidagas nga raramid. Agasam man, idinaminsan nga aldaw, ni Parim Anton ti may diti balay. Binagbagaan na ka. Sa idikalman manan, ni anti mo na manan, tinakisaritakan ka. Kanya kumangay, man ano ngay bakit? Ay na, talagang awan, tinabat-bati abain mo, salbag ka. Nagado ka nga. Bagbaga ngay, bagbaga. O naman, ibagam kadakwada, tadagi tilastog akaruba, ti mapanda bagbagaan. Saan ka asyak? Ay, Jack, amukan ka. No, pare ko dati pa nagpukpukaw-kaw, tunggal mabartega. Ay, kaya isuda ati umakari ti pagtaangan. Unay mo, nagsimpal astat, unay. Mapandalatan ni Bakir, ano siya, kung ululimag ijay. Mayag din na ulimag, salbag. Kinapudno na kumare. Siya kun at talagang asawa na ti mababain kadag iti amin akaruba tayo. Ay, kat uri asino kat agbain iti kasta nga aramid ti asawa. Anya lakit din. Kanain kumot ang bagbagaan, ngamawan lata. Lastog na lata tinagado. Ay, una yan ti asawam, kumare. Konsumisyon at talaga. Naku na mo na kumare. Agasam man, binagbagaan pa nila kay mo, ni Auntie Mona. Kansiyak nga asawa na, ngamawan lata. Jack mo, no adapay nga tanamnaman ang agbalbaliw. Addalat tanamnama, kumare. Basta bagbaga amlat ta. Saan ka mapukpukawan itinamnama? Addan tulat ta. Ay, makauma matan kumare. Nauma ako na itikas di nga aramid na. Makainom labasit. At datan ngagpukpukaw. Ako namlano kabailan na aming titatao dito lugar tayo. Ado nga rudan ti mangmangag nga agrekreklamo kontra kankwa na mare. Nang rona dagiti mabambannog nga aggapoy ti trabaho ang makainanamot ko ma. Awanan kumare. Isunsa at talaga ti kababalin kan katatao na. Nasabat ko, hindi na minsan nga aldaw dayja asyungak. Binagbagaak ngam awan lata. Baribar ti panagsungsungbat na ti awanan bain a lalaki. Talagang awan ti dingkin na sa o. No asino man tinatulad di ta lumabang kanya. Rumar kayaw, tagarambol tayaw. Aniya? Ano po? Speaking kini Syungak, ang damanin di tang agpukpuk ko na lang. Alas 11 tirabiin eh.
Anya laki din ayaday di alalaki. Nakasla daram di pagi. Nay, may katoy. Inton kwan, tutupan da tapag nakman na lagaraw. Rumor na kita nalas daw. Uray kayo rin yung kalasada. Uray ado kayo. Oh, may saklain. Takot kayo, hindi kaputan maskularo nga bagay, kaputan yaw. Ala, Iso ako limong kailatan. Salpag kayo amin doon, magkalatanggi pagbagiyaw. anyat ko na, anak. Kaputan kayo. Kabutang tayo ano, timaskulado abagina. Iso matipok-pukaw na. Paiman, tasak man timapan ijang balay dahin, tunpikat. Ha? Wala na, mapana ka talaga. Takitag man tilaban tibagpagana maskulado. Ay! Oho, jaklapat yan. Ne, mapanak pala ko may balayo. Nga madda ka madgayam dito eh. Si Kasyo nga. Kat, ha? Nabarte ka pala eh? Ha? Apay, adda ka din napadangay bagam kanyak si kabakla. Anya? Adda nga rin gatang ko iti arak. Apay, anya pare ko mo ya, hoy. Apay si ka, naglastog ka. Kasta una lastog mo kat supot ka man. Anya. Lastog mo amin na lastog. Ngam saan ka mat anak ugit. Gabuta mabutang ka. Ha? Kunamsan na dyan mo. Oho, salbang ka kini. Hoy, mabaling ka din nga talna ka. Kita amot taglawlaw Adata dito tirsina nga mong kasakin hindi bagbakam na ganong tao ni oh. Apay, mabayin ka amaamuan da supot ka. Ulitin na ital na. Ay, ibagbaga ka na kayo karuba. Unay mo na. Naglastog ni Syungak ngam supot man. Hoy, unay yan. Ay nati ibagbaga mamaskulado abagim. Nga ibagbagam pa akabutan kita tao. Iso nga awan timat alumaban ken ka, Syungak. Maskulado nga ibagbagam. Kasan ka mat anak ugit. Anya laki din ko nakmanan. Supot. Tawanan ba'y nagaray? Agyaman ta bakla. Tano saan ng mga ano pinasubsobak tawanan ba'y? Oh, apay anagawid ka kasta. Anya ayamanan ti basol da ya baklakan ka tapag pupungtutan manan. Ay, intong kwan iramida kita apan. Tay pakat ko iya kalsada. Tapno malay ti apan ko kita mantilaing na. Anya? Nagadumat nga imbagamon. Salsalud-sudak no apay ngam saan umat nga ibaga. Ikakman iti pagnakman na rin bakla. Sa ngagpampanunot. Nagsakit tinakam ko kung na. Oh. Ha? No kasapulan nga pakatak iti apan. Tapno maagasan ti sakit tinakam kaw. Aramidap ko naktumay. Nyalaki ideng. Nagado nga imbagam kunakmanan. Ngam ala, aramidam man no agpaiso ka. Salbag ka kay nga asawa. Ikawin na! Ay, jak man amo kumari. No anya launay ti pagpungpungtutan na kinibakla. Makakatawa man, kumare. Ni, taapay kumari. Amam ka din no anyat makagapo? Kat numapan ko man ni bakla ijay balayo iti kalman. Mapan na kumakanubagaan nila kay mo. Gapo iti panagpukpukaw naman ng idi na minsan arabi eh. Ngam nakita namat ijay tersena ni Bakit Magda. Iso abi nagbagaan na ijayan. Anya? Imbaga na kano anaglastog ni Syungak. Karitin na amin, dagiti karitin na. Ngam supot mo't, saan anakugit? Anya? Imbaga na dayta? Wen kumare, naibaga na iti kaadwan ti tattao. Iso akas taunay apungtot nila kay mukan kwa na. Ay, kamaudyanan na. Naibagamot lang ni bakla. Barang man isukit di ti pagbalbaliwan na. Anya lakit din. Kunaklakit di ano, makaungat ka matkin ni bakla. Ay saan kumare? Anya aga po ang makaungatak kat pudnong matasupot. Ano saklang ti awanan bain. Salbag.
Amo ko na, pay akas taunay aguram kinibakla, si Kasyo nga. Napangkamanin nakichismisay, may sakamay. Alaman, ita nga dagkasar dito'y barangay tayo. Ado arak ijay. Ingka manin uminom. Agbartak ka iti kas taunay. Kalpasan na, mapan ka manin agpukka-pukkaw, ijay kalsada. Ay, yak kaya rin to uminaw. Iti ka ano man, pulos, jakon raman ti anak ko naktumay. Oho! Kunam lang, day taga puta na amuanan dagiti tattao, tinabayag a sekretom. Anya? Ngampod no, matimbagan ni baklakan ka, sana ya. Ibagam akabutang da ka dagiti tattao, gapot na nagdakkel ti bagim, maskulado. Ngam kinapod no na, supot ka man. Ay, exert din ka man, unay mo da. So po, matibag baka mo. Ne, kita hamkat makaungot ka pa'y. Nung awanti na siya ngay, bagam maguli magkalatan. Nung saan ning kaglaba? Ano ti mo rin? Saan ka day ta? Lumanabig ka rita? Supot-supot nga unay mo dati. Nasusar mo ba? Ti ko namkit de, matmatay ka, itibain ka po iti pan nakabuking mo, salbag ka. Naglastog ka, nga mabutang kamat nga ron, nagpakugit, isuasupot ka. Ay, sika lang, tilastog asupot. An-anusan ka lang kunakmanan ne. Ananusan ang kaya mo susar mo. Unay mo. Nay, kasla makapaikawa ita. Ha? Api ang makapaikaw nga, nana. Itaman pa'y nga awan ni Sungak ang naiwara dito, gapo iti bartak na. Ay na, namimpinsanin ang nagbalbaliw, nana. Ha? Agyaman akit di akin ni bakla. Gapukan ko na kat saanin nga agbarbartak nila kay ko. Kan kang runaan na, saanin nga agpukapukaw di ta kalsada no kasi asumro ti bagtit na. Aniya, ay kasta ka day. Uray anyat aramidak apamagbangakan ko na. Pulos nga awan ipangag na. Tagayam, nila ang bakla ti makapagbaliw kan ko na. Aniya kayat mo asawag. Nang rugay ti imbaga ni bakla ang naglastog ng supot mat. Ay na! Kasta unay ababay nan arumwar. Iso nga agdalatan ijibalay minana. Ay oo na yan. Iso lagayam da ita ti makapagbaliw kan kuana. Wan na. Ti kinasupot na matgayam ti mangikat iti kinaarang na. Anya lakit din. Amom syungak. Adon ti tattawa mas daaw, kan maikawa da, at tunggal adapas kan kat awan kan nga agkaiwara. Anya? Imbagak adi, nga iso asaan kan arumrumwar, amapan uminom, kan agpukaw, kan agkaret, di takalsada, gapo iti naibaga ni baklakan ka. Okay, ti sa bamudipay. Katpudnomot, saan aya? Anya ka mo tinamin. Awan pa'y mo ti panangisaki mo kanya nga asawa. Ni, anya nga awan nga ibagbagam. Kat namin ano, matan binagbagaan ka, gampulos nga awan ti dinangag mo, salbag ka. Iso apagyamanak unay ni bakla. Gapo iti naibaganakan ka, nagkaro ti lastog bungom supot kamat, nagbalbaliw kan. Sang kadaguli mo data supot, usarin mo unay. Tangiwa mo. Ay na, saan pa naladaw ti amin syungak? Mabalin mo pa iti mapan agpakuge. Iti kasta, marunaw manan ti bain mo kat agsubli ka manan iti kinaarang mo. Salbag, anya laki din. Nakulbutay, nasakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.